ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nakaro titikag na. Ay, adulakit diti saan na makamula. Gapo iti kaawan ti todo na. Daytang agpayso tinarigat a solusyonan, Kapitana. Ay, imbagdag iti addatalon na iti asidag tiwaig Tamabalin dalatangag second crop. Da kami kat adayo ti talon may tatangkig. Saan kami ang makasekond crop, Kapitana? So anagasat dagiti addatalon na iti asidag tiwaig. Dandan ni aggapas nga agpayso dagiti nag-second crop ijay waig, Kapitana. Wen nga raw kagawad. Ay, mabalin kayon samet nga agusar iti water pump. Ta saan kayo unay nga adayo ijay waig? Nasapamot ita ni akting kapitan di ta barangay hall, Maray. Binagbagaan ngamin ni Maribanang. Ide, kat kanayon ngamin amala daw. Rumbang laang abagbagaan na. Tinalok ni kapitan akas akting kapitan sa itagladawladaw. Awan, pudnot ako nam. No siguro saan na nakabailan ni kapitan ti agkapitan. Mamati akabailan ni Maribanang. Siyak ngay, saan ko nga tama takabailan? Sino nga tati mangabak no agkalaban kayaw babaen iti butaws? Ay, kun ko naklaang matkit di Nawan plano akalabanan ni kapitan. No ngay saan nan akabailan ko na. Mabayag pa'y mo't siguro day tamaray. Napigsapay mo't ni kapitan. Adda ka di planom amang kalaban kin ni kapitan, badang. Apay kumakalaban at ti kumpare. May sakpay lang aluyalista na. Ti kinakapitan na ti kayat ko asawan. Mabalin ay amot asukatak ni kapitan. Isu tinabutusan na kapitan. Nagkapoy katipan na kaawat mo. Nudinan kabailan ti agkapitan. Di mo kayat apadasan. Babaen iti itatapog mo iti politika. Agtagtagainap kay titinga ti aldaw tuyan. No saan to nakabalan ni Parenteng, lakayak tumutain. Kasano kumamot akabalak ngay? Ayun gaya man niya. Agkataob kayo gayam kin ni kapitan. No lakayon, lakay kan tumutan. Isumay, naragsaka ka mang tulong kinkwa na tuyang. No kasapulan na titulong kaw. Tultulungan nakmait no kasapulak titulong na. Bilibak mo't iti kinapudnom akas kumpare ni kapitan. Iti sumay, napudno mo't akas kumpare. Ay, ginapas da idirabi iti basit apagay mi ijay asidag tiwaay, kapitana. Ay, pati garame inalada. Ha? Asino tinanggapas na kunam? Imbaklay da, pati garami na? San mi nga mo akting kapitana? Gapasan mi kumaitay, ngam addamit na kauna naggapas. Sawaron tayo dagiti kaarubayo. Di damot siguro mailamang ti garami no natilyardaman. Itangaruden tapno di da pa'y mailamang ako na yung akting kapitan. Sapay awan ni Kuarog. Indak man ibagakan ni Pare Badong, takaduan na kami nga agsawar. Agyaman na akting kapitan, sapay ko matamasarakan nyo no asino tagtatakaw. Itaman pa'y nga daaggapas iti di napagay. Nakaumay ka, may dito'y balay, akting kapitan. Awan ngamin ni Kuarog akaduami ang mapanagsawar. Mabalin ka di akadwada ka nga agsawar, Pare Badong. Apay nga agsawar tayaw, akting kapitan. Aday may nagpatulong iti barangay hall. Ginapas da kano ti pagay na idirabi Impanaw da pati garami. Anya, ay nagturodin na ng gapas iti di napagay. Huwag nga rod. Kas akting kapitan, Jack ipalubos ti kasta. Madi ti agapit iti di namula. No da makita tayo akagapgapas sa pagay, damagin tayo no naggapasan da. Masapol nga isuro na tinaggapasan na. No talon na mutlaang tinaggapasan na, wano saan. Korek ka dyan, Pare Badong. Iso nga umay kamot nga rod. Ay aguray nga raw, akting kapitana.
Agkuyog tayo manay, nga agbiraw, iti managdakdakay. Maray, lakwan nakman iti karne. Sige, mabit lang tayo nakalaan. Hello, kukumaray! Panagkunayaw. Masarakan da nga ta, tinang takaw iti pagay di nagpatulong kini akting kapitan. Ay, sapay la kumaa, tamasarakan da no asino ti agtatakaw. Italaan nga damadamag ang naggapas iti pagay ti akin pagay. Basta kimuyog ni Badungkaw, masiguradok ngagbaligida. Sapay kumata kasta. Mayat ti tandem da akting kapitan kan kabadaw nga. Mayat akitaan, maray. Bagay na adinutukan ni Inteng, tanaalibtak. Wan. Siya kumahngam jak tumot masangaw. Ado na, babalay, tinapanantayaw. Ang umawan mo nakita tayo, ang kagapgapas sa garamay. Wen nga rod pare, nangilang mga dangatan iti ginapas da pagay. Hintayo man ay naggapasan da iti pagay. Ay, wen man nga rod, kitaan tayo no adda mabalin tayo apakatuntunan iti nagtakaw. Napantayo mo't adagos iti kabalbalayan, nakarubat iti taltalo na natakawan. Wen nga rod mala, mapantayo nga rodan iti kataltalunan. Adamat des asumang at iti bantay. Uwin nga agpaiso Ay, surutin tayo man ti desdes. Adamo dagiti tanod na kadwa tayaw. Sige pare, surutan tayo ti des nga agpangato. Uray, tasaan mo't unay asangat. Ne, makita yu kaditi makita. Ungkay ti pagay daytoy. Uwin nga agpaiso Ay, sigurado nga insang dati pagay aginapas da. Kaawatan nga rod asaan at tagakabildatan tinagtakaw. Tagadita abantay. Ay, surutin tayo lahat ti desdes. Badlaw ang nagnaan ti pasagad. Ang mga no ilamang dalang ti garami di tabantay. Ay, sapay makain-inuma kon. Sinalbag tumot na kita tatakaw. No makatapaw tayo di tangataw. Saan nakabildatan dita? Awan pare, sabalin a barangay. Kasano nga rudin nga Mapantayo ka di pa dito sa bali a barangay. Wan, iyo man tayo iti kapitan dati napasamak. Ibaga tayo nga datuntuntunan tayo. Kat tuntunan tayo babaan iti desdes kanday tinaragrag nga ukay ti pagay. Agturong ka ti jay lugar da. Way, kinkawatan nga may da impasagad, ti kinapas da pagay. Kaya nakatapaw tayo. Yung danda ni awan makita kamulmula dito Awan sa mo pagtaudan ti danumda. Wan nga rod. Isu siguro adida makamula ditoy. Tawan pagsibog da iti mula da. Nay. Makitam ka diti makitkitak iti sirok ti kayaw. Na. Adda simpen ti garami. Kitaan tayo man. No kapada dagiti napidot tayo iti dalan nga ungkay ti pagay. Na, agpada. Dahito'y laki diti ginapas da di kabildatan. Ala, tayo iti barangay holda. Iyo man tayo daytoy. Kitaan da no asino tinagtakaw kan nang isang at dito'y lugar da iti sigagarami apagay. Ay, agbisin da siguro dito'y. Iso ang mapanda agtaktakaw. Kasano? Awan pa'y ngamin makita na lang to aruot dito'y. Ipakanda siguro itinwang wenno baka dagiti tinakaw da ta sigagarami nga insangpet da dito'y. Itatanamuan tayo no asino tinang takaw iti pagay. Anya ti impaay mo adusa ngay kadakwada akting kapitana. Magsipod ta nagpakawan kan binayadan na ti tinakaw na. Masapol asulbaron tayo ti parikot na dito'y alugar, pare. Anya ti kayat mo asaway? San mo mo't alugar dito'y? Ngam no agrigat da dito'y, kapilitan adita baba ti bantay ti pagtakawan da iti pagbiag da. Ay, delikado nga rin no kasta. Datayo ti matakawan. Idinto ta isuda mo'y tagtakaw. Panagkunak, saan a solusyon ti panangdusa kadakwada? No di kat makisao tayo kadakwada. Anya ti kayat mo asaway? Tapno sumardeng dangag-takaw. Makigayam kan makitulag tayo kadakwada. Ay, diyan laki di kayat makigayam kadagiti agtatakaw. Apay,
Ti ka dinasaya at agayam kat takawan na ka, pare badong. Ha? Anyat ko nam. Nasarakan yung tatakaw. Wen kapitana, ngam makitulagak iti kapitanda. Sulbaran mi ti parikot. Anya ti kayat mo asawan. Tapno maliklikan ti panagtakaw. Umay dalaangan makitangdan dito nga agkapas. Kanda dumapay ang mabalinda apakitangdanan. Ngam, di umay dakit din agtaktakaw ditoy. Mayat dayta ang napanunot mo, kagawad. Ikam ida iti trabaho, tapno saan da nga agtakaw dito barangay tayo. Hustuak, saan ka di kapitana? Makigayem tayo kadakwada, tapno di da tayo takawan. Ay, anggam nagtulag kayo ka din, iti kapitan da ako nam. Agsubli kami ijay, kapitana. Tapno formal ang maaramid titulagan, ken kasaumi dagiti tattao, maipapan iti plan. Pare badong, kayat mo kadipay ti kumuyong kanyak. Agsubli ta iti tapaw ti bantay. Maipapan ka di dayto iti planom, akting kapitana. Hawan, inta makisarita iti kapitan da ijay. Ibaganan tumot kadagiti tao amayat nga umay makigapas ken makitangdan ditoy kadagiti mayat nga agpatangdan. Ket imbag ano kaya dati umay makitangdan? Kay kayat da nga tati umay agtakaw. Ngam ti makitangdan no agrigat da. Nasayat, mate, no da umay makitangdan, no kasapulan tayo ti trabahador, iti talon, ken bangkad. Isumat. No adda ipagaik mo ken iparaep mo, di isudan ti tangdanam. Hawan nga agpay sumatangdanan dito kabildatan. Tadamo nga min trabaho ti dadduma. Ti mo'y dadduma, masadudan nga makitangdan. Mayat mo tinapanunot ni akting kapitan. Bareng awanen ti umay agtakaw ditaw, maray. Ay, italaang nga adda umay agtakaw iti pagay dito barangay tayo. Ay, gapasen damutan iti rabi iti pagay. Wan nga raw, mabisinda siguraw, iso nga umay dan agtakaw. Agam no mapalubusan da nga umay makitangdan. Saan da siguron nga agtakaw? Adda matangdanan nga aggaay, tapno lumawat ti mulaan. Pagaikak man mo't nga ron ti bakan ti alutek tapambulaak. No adda mayat nga umay matangdanan. Ay katwin marikwanang. Tasaan mo mo't amasango ti aggaik ken agmula. Wen taawan mo't nga ron pagbantayag dito tersinak. Jakon makalakaw no inak aggaik ken agmula. Ay na, maragsakan dagiti mayat nga umay makitangdan nga gapas, mare. Babaan iti dayjay apamuspusan. Awan mo't siguron ti makalagip nga agtakaw. Saan dan amarigatan no addan pakitangdanan da? Naipamuspusan di may sa parikot tayo kuma. No agtultuloy nga umay da tayo takawan. Ay, kat mamati ka din asaan apan no sa ti solusyon. No di kat tulungan ida ang maaddaan iti pagsapulan tapno saan da nga agtakaw. Ay, wen maray. Kaya nalawan to ti pagkaikak iti bangkagkaw. Mangtangdanak may iti kadwak nga agmula. Mabalin mo pa ida kasarita, taagsugpon kayo laangan. Tulungan da ka nga aggaik kan agmula. Kalpasan na, paggudwaan nyo ti apit. Ilasin nyo dagiti gastom iti bin-e, abono kan pestisidyo, saka ito agbingay. Oh, kagawan, katangak amin dagita nakalista. Ado mo tinakalista. Ado sa katinaglakwam. Limawa nga min ti minulaan mi kadagiti kadwami ang nagmula kagawad. Naggapo ka di dita bantay, ti kadwayo ang nagmula. Wan kagawad, jay may sa kadakwada, ka jay nagtakaw iti pagay ko. Nagpakawan, iso pinakawan ko. Nagagdamot ngagtrabaho. Pagmayatan na mo ti mamakawan. Saan nga amin na nakabasol kat agnanayon na dakas. Wan kagawad, no ikam iti gundaway na ngagbalbalew, kan pakitaam iti nasayaat, so papakan damot iti nasayaat.
Iso amaya ti inaramid ni Kapitan. Saan ka day? Ammom kaday nga ado ti mangraem iti inaramid mo? Ay, datayo kanu tinang tulong kadag iti taga di tatapaw. Taadda kanun pakitang danan da diti kabildatan. Inaramid tayo laang dayjay, tapno makatulong tayo itipada tayo a tao, Kapitana. Ken awanen ti umay agtakaw, tamabaindan. Tano agtakaw da, no matiliwan da, saan dan amabalin pa iti umadak dito'y kabildatan? Ay, mayaten ti pannakilangan da kada tayo. Ay, nagbalin kayo pa'y nga gayam iti kapitan da. May mayat matlaang ti agsisin na ranay nga agkakaaruba a barangay, ngam ti addabangan iti nagbaetan tayo. Kasta tinasaya at abu marangay, Kapitana. Ay, katuwan kagawad. Ay na, naragsak da nga umay makitang tangdan kada tayo. Kasta nga minti imbaga ni Kapitan nga aramiden tayo, idi inyawag ko kenkwana. No anya ti pamuspusan tayo, Kapitana. Good job! Saludo kami iti naramid yung opisyales. Agraman ni Tata Badong. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung estasyon agyaman kami iting kay panagdangan ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Patpatgak akabaranggayak ida. Agyamanak unay kada kayo. Gapaw, tanuawan kayaw. Saan ko akabailan ti mangipatungpal kadag iti alagadan di ti lugar tayo? Very much thank you. Agyamanak. Ket ita, irugi tayo ti meeting taya. Ay, una yan ito nagtangkalan, ito nagpaliwan ito ni Pare Inteng. Apay aya. Apay, di mo makita ang naglukmag itan ni Pare Inteng. Na, tila dildilawam. Kas laki din baboy, di pa nagkita kiti rupa na. Ay, agulimag ka man si Kabadaw. Kit pudno, Mike. Kas ano ngay, adi lumok, Mike. Anya, Kitun, Mike. Pasig nga kakaimas, di kang kananda. Kumplito. Amin, kanin na. Naimbag pa ni Pare Inteng Tadaw, tikang kanin na. At daka akeg, litson, important nga ara, chocolate, kinami na yun. At dapat sigurong chicks na ati lukaw. anya. Ay, banat. Adadarayan may anapatag amiteng. Kadwa may dagiti tropa niya pumayaw. Anya? Ijay kami namangan para iti pangal daw. Mabalin nga ijay kami muten amang rabi. Ay, kasta ka de, Enteng. Oo! Ibagang tuman ka ni sekretary. Isupay lang ti makaamu iti amin. Ya. When anya ngay nga road. Agbiyahe akon. Usarag man ti kutsik. Aganad ka iti panagmanehom, Wee! Awan mo gayam na angkel mo dita barangay hall kwarag. Anta na pa na naamiting, tatabataw. Iso malagaya malumulumag kan bumutbutsaw ni Pare Inteng. Taka na yun ti meeting da. Kanayon mo't amangan iti naimas. Ha? Idi saan pa yung amin na kapitan ng kalmaw kit nakutong. Kasta ka day. Wain, ngamitan tamay sa amin na kapitan. Kit nagbalinan na kasla grup-grupa ababoy. Uy, ala kayaw. Grabe kayo mo't nagsasayaw, tatabadaw. Pudno may. Siguro, napabayaan sa kusina. Ako na titagalaw. Lamat madlaw yung may tatabadaw.
Anya ngay kwarog ka anakan. Adamat lang ng sapul kanyak. Adda, ni tataba daw. Ha? Masuro na kitimbaga na. Kasla kayo ka nagrupa ababoy itan. Ha! Agpapanataba kayaw. Saan kumamot ababoy at ipangikumparaan na kada kayaw? Amok. Umapaladay jay. Anya? Iwin! Iso akas tati bagbaga na kanyak. Ang bay-bay amla ang kwarog ka anakan. Nasaktanak nga minitimbaga na kada kayaw ang kain. Bay amon. Di mon tutupan day jay paribadong. Wanang kail. Ngam naglablabais, ay makaraman ka niya. Isu akanayon adilawan na ka ni pari badong talimok magkangamen. Anya? Ay, kasanumot ngamen. Amin nga ipasangod akan kay ti sa dino man napapanan nyo, awan ti pakawanam. Kanam amin. Ay na. Amuyo matamay sak a kapitan. Na, Madimat no jakit din ibusin amin nga ipasangod anya. Kakaiso na nga ito da libre. Anya nga ta, no agpakutong kabasit, enteng. Pakutong dyan. Gapulang itikasta nga imbaga ni Paribadong. Patpatsim na dyan taaw. Amok, humapala na dyan kanyak. Saan ngamin nga iso ti kapitan? Ay, bak! May samang pa nga arak mo dito. Ba akon ko namutan kanya kon kabadong. Di ka kadi akong ungay. Di ka kit kumaro, bumakay. Anya? Puno ba kami na may saka bak, maray? Gapo ta nakainom kan, nagturad ka mutan ngag sa iti kasta kanyak. Mayat no birngasan ka mo titibak. Ta may sakan abak itan abalasan. Marikwanang. Ay sumardeng ka man dita kabadong. Nimot ko araw, birngasang matiti burangay. Kas lang amin nagrupa mo't burangin kay. Nakita ko may nagkuyog da baboy kan ni burangay. Tuyang. Anya baboy kan burangan mag... Da parente nga kan ni kwaraw. Anya? Anya nga ta mo't birngas ka kan ni Maribanang. Anya nga taya. Mukhon. Gaputa, under naman ni parenteng. Birngasak iti tigray. Ay, sumarding ka man si kabadong. Ah, Mapan mo ka birbirngasan ng tipadam ataw. Ay, si Katiag Sardeng. Kanayong ka nga sa uwasaw kanya. Kas lamanok, aputak. Kaya't mau, tawagan ka mo titinagan naman aw. Pakawan, may sak ataw. Awagan na kiden iti manaw. Anya nga ron ti kayat mo ngay. Asaw, Wayne, aso ka tuyang. Takas kala asaw at ataul kanya. Anya? Maray, warang. Yak mata nakatagdar. Gapwede bertaka. Nagkunangamin kan ka nga ibusam ti may sabuti nga arak, maray. Maray, mabalin ka na nga. Ito mo ka pwede tayo. Ituro ka pa yan. Katwa na. Nay, si kamat gayam na tayo maritoyang. Nay, bakit nabartak ka? Kapitan, namamala ko masakal. Parikot ka. Dakil ti parikot mo kunam. Iso ang nagbartak ka. Gusto ka rin, Kapitan. Ay, mabalin ka day. Maamwan day ta, no anya ti parikot mo, mari. Ay, di na ko naiayatan ni Badang. Kapitan. Ay, pag kunaamay, di nakan ay ayat ay mari. Narod Ibaga na naman. Mano ka ka na. Mano? Kaslak payasa. Ay, Jesus. nagsakit ni nakam ka, Kapitan. Nagsakit ni nakam ka.
Ay, dayjay pa'y abadong ti kunam. Tapno amom, nagwarasan dito lugar tayo ti birngas naken ka. Ababoy. Ha? Anya? Baboy ti imbirngas kanyak ni Pare Badong. Ketwen, gapo takas kalakano agrop-ropa ababoy. Naa, ay nagkarumot day ta a Pare Badungan? Ha, payman. Anya ti aramidam, Anya ti mapan mo iwarwaras kadagiti kakalugaran tayo. Binirngasan na kano. Ha? Ay, paray. Ha, iwarwaras mo kit din ti birngas mo kanyak a baboy. Abay, anyat pagkit kita ang bitabagem, Ay, kuha, paray. Nagling kang agbirngas iti padam atao. Nauyaw ka. Dinto tasi ka. Kahit kaslamat tumay tayab day tamatam. Kasla ka aul. Adya. Agdamagakman, Maribanang. anya, maray. Nakitam ka din ni Burangan na nagpasada iti tricycle na, Maray. Na, asino aburangan nga ibagbagam, maray? Ni kadi kwarog? Uwan, Maray. Ay, sorry. Naigalis mo ti dilak. Nagalas mo tanday tangay birbir nga siyo kanya, kagawat ko anang. Ay, pasensya ka lako man kwaraw. Naisuro takmatan iti birngas daken kaaburangan. Anya? Mas popular nga min itan ti birngas ken ka ni Kabadong aburangan nga may tinagan mo. Ni tatabadong ti mga birbir nga kanya iti kasta? Wan. Iso nga ita, kastamot ti awag daken ka ta na irwamdad. Ay, sana mabalin ti kasta. Sukatan dakit din iti buranga, inti gwapo anagan ka. Ay, burak. Talaga ti darak iti tayo at tatabadang. Kaya't ko nga ibartagan ti naramid na kanyak. Agpada kayo nga roden aken ni Marituyang. Pag kunahan nyo matkagawat nga pada kamay kininana tuyang. Ngamen, imay mo nagbartak ditoy. Gaputa na sakit tinakam na iti birngas ken kuana ni Kabadong. Anyamot nga itimbir nga skankwana ni tata ba daw? Manok ka na o kas kadaasaw. Bisa na bali ha. Tasawa namot ni nana tuyang. Siya ngay. Isuan na sakit tinagam ko ita, kagaway. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam yaw. Nagbasit aba, nagibartakan yaw. Ay nainteng, uray si ka nga rod kat baboy ti awag dagiti dumaken ka iti maliklikodam. Ha! Ay, makapaasar nga ron ti aramid na dya Pare Badong. Di nalakit kitain dagiti mata na. Akasla mata ti aul. Kasano ngay amaikat ti kasta abirngas daken ka. No di mo matpadasan ti agpakutong. Nagawan lakit ang babaid na kanya kung day tatao. May saak pa'y mo't akapitan. Idinto ta isukit, badong itlang. Na, Danto aldaw na hindi nag-iisa ang araw. Murayak berte ka. Tabno mayawawan ko ti sakit tinagam ka. Ngam numausawan ak. Agsublimot lata ti sakit tinagam ka wang kail. Anyat kahit mo asawahin. Lawagan man ti panagsaw. Umay ko'y darom ni tata ba daw ang kail? Ha! Makunamot abuling ti panang birngas na kanyak iti burangay. Ado ti mangkang kantyaw kanyak itagagayem ka. Ay, Katawan dak no makitkita dak. ay sige. Idaro mo ni Pare Badong ta, tulungan ka. Nagyaman na kang gail. Nasakit na talaga tinagam ka. Idaro mo. Tapno agnakam dayjay ataw. Para tayo talaang abanag, idarom na kiday ni Kwarab. Kit mabalin na kalatamot nga idarom no kayat na. Kanya? Tapno mo. Anda itan, tinay paulaw kapagalagadan, wanulintag. Mabali na may darom te si asino man. No, agsao ka iti dakas kontra iti padam atao. Wala, ngam saan mo tadakas tinaramid ka?
Birngas lang, may. Agpapanpay no kasta. No nakarik namot iti sakit tinakam ni Kwarog. Apay kit din, adi nakaidarom ngay. Anya. Indaro mo matgayam ni Kabadong kan ni Kapitan. Kasanaw, masuro na kitimbirngas na kanyak. Ay, husto, marwam ni Kabadong. Masurunak mo't iti ibirbiringas na kanyak abaak. Uwin kagawad. Tapno sumarda nga namang ibirbirngas kanyak iti burangain. Buling tikas jay. Ay, sorry ako, Arog. Tauray siya kat na isurot anang ibalikas iti birngas daken ka. Pangasima, paray. Ibagam ka ni Kwarog tayo babawi na ti darom na kanyak. Diyak kaya ti may barangay, paray. Salbag. Kalpasan a binirngasan nak iti baboy. Agpakaasi ka kanyak. Tapno amam. Nasakit tinakam ko. Kapo iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Parinteng. Sikatimapan ka ni Kwarog. Mga no kayat na nga ibabawi iti darom na. No kasaritam. Diyak ibabawi ti darom ko kontrakan ka, tataba daw. Kwarog, kasya nakadi, abarog. Uyawan da. Napay. Burangan ti panagkit-kitam kanyak, Itarom ka talaga. Saan mo't ako, Kwarog? Ang ako lang dayjay. Ideton barangay hall ti pagsaritahan ta. Ay natulungan na kumaato yan. Indarom na kun ni Kwarog. Kalpasan, abirbirngasan nak iti manok ken asaw. Ay pakawanin na kun ato yang may lap. Aha, awan ti amok ang maitulong ken ka ti manok ken asaw. Ayun na yan. Diyak lang pagaraw pa may daromak para lang iti day tabanag. Ay na. Pumitin na ya. Masapul nga adalem itan, asaan nga ang angaw, wano pagkakatawaan lang ti kastang aramid mau si Kabadaw. Aminag abasol ko, Kwarog. Anya nga ti makunam, Kwarog. Pagmultag iti 5,000 ang pisaos. May kadwa. Bayadan na ti aldaw ko ita, nagpasada ko maiti tricycle. Anya nga ti makunam met paribadong, Ay katuwanin na paray. Surotag aming, imbaga ni Kwarog. Tapno malpasan ti aming. Nasayat. Inton maminsan. Liklikam ti agsaaw iti may sa abanag a makapasakit tinakam ti padam at tao paribadong win. Uwan paray. Tauray pa man kunam nga ang angaw mo lang ti isausawang mo. Wano ti ibir-birngas mo iti padam at tao. No nasaktan. Idarom na ka Ken 100%. Talaga nga ireklamo na ka pare. Aya. Tapno ibagakan ka. Nasakit mo tinakam ka iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Ang gaputa mo asaan la asak ti binirngasam. Ingkarkarara ko. Makasarak ka. Iti mangitad iti leksyon kan ka paray. Itangay. Anyang iti maalam. Ay paray. Pakawanan na kumaa. Ikaray. Diyak tunol ulitin tinaramid ka. Naamiris ko itan tibidot ko paray. Nasayat mit. Napakawan kan paray. Ay, Isuan ni Kwarog ti rumbang at dumawatam ita iti pamakawan. Wan? Kwarog. Pakawanan na kumamit din, Barog. Sige, bakawanan kayo tataba daw. Kat punasin yun tiburangan nga imbirngasyo kanyak. Ay, uwan, Kwarog. Kitagyaman na ka. Ay natatabadong, saan atila ibirbir nga wano sasawam iti padam a tao. Tamabalin amay darong ka iti kastang aramid mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Endeng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlit. Ken iti direksyon, Freaky Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TM
PBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ba daw? Asino di kong kunada aganggan na nga agkalkali iti masakupan ni Dalmasya? Jay ka di kunada alalaki nga agkalkalay. Ay, nutaltalon. Simpaan da ko ma. Saan mat tapati bakrang titurod kat kalyanda iti paunag sa da umakar. Kung nukukuha mo ni Dalmasya da jay maray. Noon niya ti kaya nangaramidan iti kukuha na. Awan bibiyang tayon. Ang masakupan ti barangay tayo dayjay, paray. Amangan mo't noan niya ti aramidan dayjay. Hanya kumangay taramidan da maray. Ay, nubaybay anda ti kinalida. Ay, adda ited na aperhuisyo, paray. Ay, sapay awan inteng. Apay mabayag ka da iti seminar ni pare inting maray. Ay, medyo kanunga rod, pari ba daw? Marikwanang, nadamagyo ka din no apay nga adda agkalkali iti masakupan ni Dalmasya. Naglawa ka no ti kinalyanda kay. Agbirbirok da kanumat iti kinabak nang. Anya, kinabaknang. Adda ka di kinabaknang ijay. Saan tayo nga amo no agpaiso nga ada kinabak nang ijay. Ang no kalyan da amin ti aglawlaw ti turod. Ay, delikado no agtudo. Kasano nga amuda nga da kinabak ng ijay? Kunada man nga ada kano detektor da. Kasta ka day. Ay na, nagswertidan ngay no adda makali da kinabak ng. Kasadon nga no awan, sayang ti bannog da no kasjay. Imbag man ta nagsabat ta ditaw Dalmasya. Apay ka di manang toyang. Nadamag ko nalawan ti kinali dagiti agbirbirok iti kinabak ng iti masakupam. Adda ka din nasarakan da. Awan pa'y mat manang. Nalawan ti inabutan kan kinali da. Anya jay kunada apang ditikda ka naw. Jakman amo no anya dayjay manang. Adamot ito do na no kwa. Inton kalyan dati into do na. Umalis ti ito do na manen. Agito dumot ako nam. Iso at tuduto daw. Adda into do na iti talon. Iso a kinalida. Idi kwan, iti sakaanan ti turod. Na, binantayam ka di ida nagkalay. Amangan no adda na alada. Ngam di da kainikan. Kadwada mo't nila kay ko no agkalida. Manang toyang. Ingkaman kit di makigayom kadagiti agkalkali iti kinabak ng ijay ayan da Dalmasya, badong. Tapay ko mga inak makigayam kadakwada. Tapno alaen da kamot nga agkali iti kinabak ng anya ti amok ngay. No adda makaliyo ket bumak ng tamag. Kaya't na nga ta akadwa. Ang mga no saan. Kasano amaamuam ngay no di ka mapan, mga laka iti basi nga ipasangum kadakwada. Ha? Awisem ida nga aginawm. At nangarod itid mo nga igatang ko iti basay? Ay adamot na batbati ijay naglakwak iti kaldingkaw. Ikan ka at agumatan ka, kalpasan na, mapan ka ijay pagkalkalyanda. Iyag mo nga rodin dito igatang ka o tinagumatangay. Aguray ka tairwar ka. Inkabil ko nga ka dito'y ayan tibadaw. Nasao ni Marituyang agayem kanon ni Badong na dagiti agkalkali iti ayan ni Dalmasya. Amumat ni Badungan, napansiguro ijay atap numapan agambeng. Day, anya nga iti ambingan na kumaijay. No anya ti maala da ijay kapitana. Ay, mairaman nga ron ni Pari Badong no makaalad ha. Sapay ko ma, tapagsayatan ti iparano daken kwa na. Saan apagdaksan? Day, anya apagdaksan ti kayat mo asawan. Saan ka di apagdaksan ti taktakken bannog no awan maganab mo, kapitana? Ay, wanmut kit di Angam, apay anaanos dalaunay nga agkalkalay.
no awan mo't maalad ha. Ano sanda ti agkali, ta isumat ngamin tinaimula iti panunot da ang makakali danto. Ngam kaanon tungay amadanon da ita, enton lumagto ti bato. Kasano tinapanamba daw? Basit la abasay, bisprin kami. Ingka ka di mo makikalay. Imbagak nga jay masakupan ti pagkalyan may. Adamot detektor da. Kalyan may, dagiti manamnama nga yan ti kinabaknang. Kaano kayo amang rugay? Intun bigat mo't lang. Dahita ti imbaga ti aking kukoy ti detektor. Ay na. Agbalinta adun kandun niya, no saan nga agmintay sa... Katuwa na. Agparamid tanto ti balay ta, nga da swimming pool na. Ay na. Ay, nagmayatan. Adan tumula pala ng dagiti ko kumarik no matuloy. Maray, imakar kanumot ijay talon nyo dagiti agkalkali iti kinabaknang. Wen maray, di kay madanagan. Adan tubalato yaw no makaala kami iti kinabaknang. Ay! Bumaknang kanto nga rod, maray. Bareng mapanawa mo ti kinamarigrigat. Ay, nabayagan na pagpagkalak ti rigat ti biyag. Jay kumamagmag na akit adamang paypayong kanya. Ay! Ay, unay kat day tamang paypayungan. Ay, jak pay inarapap nga adamang payong kanyak no magnaak. Ay, agdumatamaray. Ngam naragsakak man. Tamadama ti kalida ije masakupan may. Ang mga no di na kaminto am mo akas ko kumarim no baknang kanton marituyang. Saan mo't saan kayo amalipatan kukumaray? Ay, nasaya at mo't no kasta, maray. Ay, kunaklakit de, no inton bumaknang ka, kat di nakamton am mo. Kinaliyumot kan ti sakaanan ti turod, pare. No ngay agtudaw, ay amangan no agislay di ti masakupan yo. Ay, di kagdanag maray. Santo ang mapasamak na ita. Ay, masapul akitaam Ay, amangan no anya ti mapasamak kada kayo na agtudaw. Ay, amok tar aramidag maray. Tinas kain kat adda makalimi a kinabaknang. Saan adakas tagbirok iti kinabaknang? Angam kita emmet ati pan nakadadaal ti bangkag kantalon mo, pari ba dong? Nulakit adda makalimi. Saan akaw ngagtrabaho iti daga? Ipaubrak tulangan iti sa balay. Ay narigat ti mangnamnama, pare. Di mo payam mo no adda makaliyo no awan. Ay, di na man ublagan maray. Kakaiso na nga da detektor nga aramatin may. Ay ibagbagak laeng ti mabalin a mapasamak, pari ba dong? Nay, apay akas laad da kasurun mo. Masurunak iti imbaga ni Kabadong, nga umapalak ka no tagkalkali da iti kinabaknang kapitana. Nay, awan pailat nakalengam na ngaton ti porwada. Kasanunton ngay no makakali da. Saan ton ang agdiso ti saka da iti daga no makakali da kapitana? Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti arapaap. Agbilbilang dan itipiak adi pay napes saan ti itlog ako nada. Mas daawak nga rod kadagi jay adwa. Simmabali mo ti ugali da kapitana. Ay, taga-ano ngamin aya dagijay agang gannaet nga imay ditoy. Kabagyan sa kanumot ni Dalmacia, kapitana. Na, dibimak nang kumangarudan ni Dalmacia. Ado ko man tinakali da akinabaknang. Tadamot detektor ti kabagyan na. Maray, umutangak man iti ado as soft drinks kan tinapay. Nayunampay iti karnay. Ay ngam adon ti utang mo, maray. Agbayad ka pa nga umuna. Sakbay apautangan ka manan. Igulpik to abayadan, numaala da badung kuti kinabaknang. Kasano no di da makaala. Kasanon ti pagsakada. Da nagmulaki din aya. Makaala da ko naktumad. Uray kita Ay narigatan, adon ti utang mo. Ingka umutang iti sa balay. Naa,
Maalamin tulaang ti kalkalyenda, di kay kaniti balataw. Uray dinak ikan iti balataw. Basta agbayad ka iti utang mo. Umanayon, maray. Ha? Pumanawak man langang, inak ijay bangay. Awan ti agpautang ba daw? Awan mo't ilutok asidaan yung agkalkalay. Ay, nalawas, inakalim eh. Ada pa'y nagunag. Awan mo ito, tudo ti detektor. Tila maitudtudon sa mo day alang daw. Uy, nga rad. Adon ti utang ta. Kapo iti impakpakan. Kan pinagmirmirienda dagiti nagkalkalay. Saan kayo kadan nga kalay? Madistis mayang aruden dagiti kakadwa nagkalkalay. Sapay kinaliyo ti tambak ti talon ta. Kuna jay kadwayo asigurado nga adda ti itudtudo ti detektor. Ngam ulbud mo't alang daw. Kunak manupod no ti kunada detektor. Saan Mike? Kunak no kinabak ng laang ti tuduna. Saan magtapatilansa? Naglati alang daw kun anya pa'y dita. Asaan mo't akinabak nang? Maray, saan mo nga umay dito teresenam ni Marituyang? Sinenter na siguro, di imbagak, apanagot utang na. Ay, nagatidog ti utang na dito tersinak. Bayadan nanto ka no makali dati kinabak nang. Saan mo't nga rod asigurado no ada makalida? Dayta nga ro ti imbagak, maray. Ay, awanin pagsakadak. Ay, nalawa ka nun ka tinakalida ijay talon kan bangkagda. Kasano ko mga ada kinabak ng ijay? Dayta ti di da mapanunot. Imbag pa'y dyan nagmula da, ta sigurado nga adda mauray da. Ay, may mayat pa'y amaray. Ita na ilumlumdan iti utang. Ay, wen nga rod Ay, una yan. Nairaman pa'y anagutangan da. Ita, awan pagsakada ko. Ay, una yan, Mare. Napaot mo't da ito atudo na. Ay, kalaat anagtudo iti napigsa ka nagpaot. Iso nga rod, maray. Ado pa yung ti agayos kadagiti kanal. Ay, nusurutan ti danong tirengat ti daga. Awan papanan na, no di agragaay ti daga. Sapay kumaataawan agragaay di ti kabildatan. Kasi mo ti kabarangayan. Ay, wen nga rod, Mare. Ay, no agragaay iti ngato. Ay, sigurado ang magaburan dagiti talon. At dapay katalon amabsang. Sayang. Ay, wen amare. Ay, kumusta nga tamot ten dagiti talon? Ay, awan nga ta tinabsang. Wen no narga ay anang gabor iti talon ti kabaranggayan. Maamuan dayta no agsardang titudo, maray. Ay, sos! Apingay ba daw? Ne, kaslag kung mato'y balayag. Ay, huwag nga raw. Kaslag ginginid mo tayo. Ay, sos! Agkut-kut ito'y balay ta! Ay, rumorkan san ba daw? Ay, sos! Ang mga nuan niya timapasamak dito'y balay ta! Ay, kadara sa ba? Marbanda ito'y balay ta! Ay, sos! Ay, na! Yung paglaki din ta nakababatan ba daw? Ay, na! Ay, sos! Marbanda balay ta ba daw? Jay, mat kinalkali, may tinagapon tarigay, tuyang. Ay, nagnangamin tinanong iti kinalkaliyaw. Iso aday jay, nagragayaw. Ay, pumanaw ta dito yun Ang mga nulumawa tarigay, kat may raman tabay. At the evacuation center dito'y barangay hall. Isupay laang ati pagkamangan ta. Matanawam ka di jay, tuyang. Nabsang tidakalatalon. Nagnatidanom iti kinalimi at hambak. Ginaburan yung agpaisaw, ngamlim mo kay tidagana. Iso asinurot tidanaw. Nargaay ka ngarudawn. Ay, pati dagiti kinalimi iti sa kaanan ti turot matanawan. Narga ay tingat puwan. Kit ginaburan da ti daduma at halaw. Ay, unay mo ten Diyos ka. Tay namnaman na pagbaknagan. Rigat mo timpay na. Ay, laki dito yan. Nagaburan, kinabsang di talon ta. Banog laki di daytay. Ay, una yan. Umunag tandi ta barangay hall tanay.
Naruso pa ka. Neng, da kayumot ka ba dong? Nanatuyang. Ay, Kasla kayumot na kutaran asya ko. Imbag tadak di barangay home. Siya nga minti on duty a barangay health worker. Ay, nargay, ti baba ti balay may. Naisurop ti balay may. Rimwar kami, nga oray madama ti tudo na itay. Apay alarga ay, ti baba ti balayo. Saan ka di akinaliyo pay? Ay, win nga raw. Pati di talon may, kitnabsang. Ibagbaga ngamin ni Kapitan asaan nyo akal yun, talumukay ti daga. Impilit yung tumot ngamin. Kulamot ngamin nga mong ter aramidam, kabadong. Ay, malamin kaming kinituyang ka. Umunog kami man dito evacuation center, ading ka. Silulok at evacuation center. Adamot danom kan paglutuan ijay. Mangidadang kayo iti danom. Taagkapi kayo. saan tala ko man nga impakali ti aglawlaw ti sanikuata. Ita, nargaay ken nagaburan ke nga raud. Si kanto mga men. Kuna mabumaknang ta. Ita, adata dito evacuation center. Ay, awan pa yun ti balay tatuyang. Kuna laki din no makabalay tay ti dakkel. Saan magayam? Ay, nga po iti ambisyon ta bumaknang. Di ta pinanpanunod ti bunga ti panakakali ti aglawlaw ti talon. Ken sa kaanan ti turad. Ay sana kun nga agambisyon abumaknang iti apagdarikmat ba daw. Ay, kasta akmet tuyang. Maditi agambisyon na bumaknang iti apagdarikmat. Ay, tatabadong ka na natoyang. Mayap kanuno ti kinabaknang kat pagbanugan. Saan agunudan iti apagdarikmat awagas. Ala sigay! Didan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.